Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kumkadak, jong kacing sedang bante no, yung office building jong ka Presbytery. Nagaliang jong ka moderator jong ka Jaiñtia Presbytery, nga siyemino mokyo, bat ngan penikadak, nagamangan po, yang nagakandaw, hani kacaka, jong ka Presbytery ka jong Kawar Jaiñtia Presbytery ka balabut hong bantay ya ka Shlem Treikam Pura ha Amarem West Jaiñtia Hills District ha ka Hinyoturik Nailor Arja Apulai. Moderator jong kawar Jaiñtia Presbytery Reverend PRL Gado ulabu yung mau Nongrim ringkat ka jingsak hilang jong kinong yalam ka Presbytery kidikhat jong ka Building and Construction Committee mat kiwe-kiwe. Shwa ka jingbu yung mau Nongrim la pelong yung ka jingyalang balingkat balapanyay do teman basan WK Lamin ubalong chairman jong ka Building and Construction Committee. Bat lapan buat sa kajing duai na Reverend W. Portam. Bat kajing kren no teman basan SS Suchang, ubalong sekretari jong Building and Construction Committee. Ngibu kajing kerpat kepi. Pilit pai nang ni pin kan mau yiki prabengai bihit. Bakin don sa sisen yiki kajing it, kajing kit klik yiki kam. Da ka bakin kershan tengih ila kajong ke Presbytery. Nang batang pot lais dem. Ngila ban pendep, ia kan ke office Treikam ke Bapura jongi. Ngila don kata kajing temu. Ngila don haka pelan jong ke office building jongi bangila alot ru yapi ki kamera Treikam jong pi ngila don ru ki kamera ki bela perkrek na ka benta jong pi nadu ki kentai ki samla pumta sasisen ngi apil japi bakin siam sasisen ye ka jingkit klik ke bakrau ban ye tenrong lembat ke Presbytery ye ke kam ke bakrau bangin kit lem ye ke kam ke bakia bade ka jing ye trailang jongi ki bom la badu breu kilong kibalak badu belai jongi. Ki non Treikam bagi khot baro jong ka standing committee jong ka Presbytery. Kerpang nak beta ki khot jong construction committee. Ki ka office kalong kum kamet ubreu. Kum kamet ubreu. But hawangi pai sengi ka Presbytery. Ki don ka Presbytery rangba. Presbytery ki jing sengkan thai Presbytery. Jingsam la Presbytery, kibangi long kum ki khot met, hai ka Presbytery ke jeng. Kibale ki khot, kibale ban penrung yela de ban don hapo anje ka office. Nakata kadau ngisngo tho ba. Lada ka we ne ki khot met, ha kan ne ke jing thmu jingi kan kdia no, kan khen no, kan tlop no, ki kan don ke jing Shlem. Kan don ke jing bamdak bambiang. Bat menta ngingin penjeng ya ka office jong ka Presbytery. Kawan jeng, kawan kup, ya ke burom jong ka Presbytery ke jongi, kawan kup, ban pa, ke burom jong tra jongi. Ngalai si tom kat bala, hai board barit, di board jing start di barit, banyarap lem ya ki nong Treikam ke jongi, la kalong jong construction, la kalong jong ka Presbytery ngalai arap kat bala, hai board barit. Ban pendep, ki baro teng wi ka kam ke bang ade ban ka kam ke jonga, kum tangin mi nang de, yin ken mau ban bu ke jing duai. Bau belai, un yarap lagi kena yalam, un yarap ya kita buat jangka wajan tiap Presbytery baro lagi pasang basah apa putusam jangka Presbytery, bagi pasang kita cakap jangan nau putusam jangka Presbytery jangi, nyindawai bau belai un penyok hangi, ya kata kajimu ceperkat kabangin sengaukia baro ini kakam. Harga kerteng ke jong belai pa, belai kon baru belai umat sembakon. Ngapli ada ke perda numau tablet. Bat penpulih nak kita jangi baro. Yang ni kentian ke badon halu mau tablet. Bangila yo ialah ke jong ke Presbytery. Bat syua ban yo ialah ke jong ke Presbytery nduk bangin tip bangin sayo ialah ke jong ke Presbytery. Di jengmut jeng perkhat jong kinong yalam. Hai betul ke por la don ke wei ke jingmut jing perkhat betul ke long bangin yo ialah ke jong ke office Treikam ke Bapura na ke benta ban kham pan bha shu ya ke jing Treikam jong ke Presbytery baik ke jing trang jing angnut leng ba ke jing duai jong pi ki khon jong ke Presbytery ki nong yalam jong ke Presbytery ngi yo i ba ke jing yalam ti ke jong blai ha ke ba leng ba ke jing yalam ke jong blai ngilala ban yo ban thit ya ke ni ke jaka nagam taban shna ya ke ni
ka office ka jongi pedeng ke jing keduk jong ke presbytery ke badang lung ke badang kena ke badang duna ngiyo ipat ye gak sangti ke badan bor ke jong blai balang bagak ti ke diang ke ti ke mon jong ki khon jong ke balang po ke presbytery bar ke wei ngilayo ya ke ni kesni bat kini barok ki jia dei namar bangidon ke jing it ya ke kam ke jong blai de pra bangai bi ke ni ke khubor ke bangi kwa ban pasat shepi gat ki badan ha ke por ke pang ya ngi ki nong sharai jong ke balang Bagi construction committee hadin ke jing pai jong ka ke jing long jing mana ke presbytery ngidap ke jing kemen bagi kun jong ke presbytery bagi ye ke jong ke presbytery bagi jing ke jong ki ke pelong ni kumbang ami pi mene bangilayo ban thet ye ni ke jaka bat na kamta ban shna ye ke office building ke bang ong ke G3 ke bamut maka don ke ground floor bat lai mala bat hakaba ke office jongi ngila persyang ban pendon balong bandon ki kamera na gamta ka jingbit jingbiang jong ka presbytery ke jinglut kalong ar kelur kendai pu pralak kendai pu san hajar tingkat ket ba ke jingdon pisa jongi ka presbytery kadang don tang kendiat ndai pedeng kita ke jing kendiat ngiyeng da ke jing slur ban sedang yi ke kam namar ngitip bangi don ki prabangai bihik ya ki bau blai ula kirku bat yo ba ki bau blai un sanang ye kirku ye ki abaki kener ya ti dong ka jirap ka jong ki nong kit kam dong ka building and construction committee abangi pet penia ya ka statistik jong ka presbytery nam tau snam arajar arpu ar ka jingdon ki riud khat kalong kumni aka thang buli district kidan si jar lai spa prapusan mut bala bangi khan jini ka jing khan kalong si spa lai si jar lai spa prapusan ngut ki riud khat jong ka balang apo ke thang buli dusik lada ki ai tang san tengka sisngi sia ke building fund jang ke presbytery kalong ha ke sisngi kalong reu jar khandai spa arpusan tengka balada ki ai man la ke sngi ha ke sitayo life pusan tengka kini ki si jar life spa prapusan ha ke sitayo kami 1,000 plus pa 1,000 prajar 1,000 spa nyo pusan tengka bada ke shibnai sautayo tang naga district thang buli kami silak kendai pula hajar kendai spa tengah kita kalong tang san hat tengkah sisngi hakabala dangi khan jika dika san tengkah sisngi kam don dor ARM hakani ke juk ke bangi don menta nak leng ke construction committee don ke jingai ke bas kam namar ngiyo i ke donut ke bas lor pegi kon jong ke pasti kham tam ke nong jalam tungi ngiyo i ya ke mensim jingkit kli ke bapidon ngiyo i ya ke mensim ke bakelut ke bapidon